Yesu nashimwe nkuko babibabwiye nitwa umutoni wa Yesu nana nkunda Kristo ndi umwe mu barinzi ku nkike. Ego ndashima Imana cyane cyane kuba ndi umurinzi ku nkike. Ninjiye mu barinzi ku nkike ndi umukobwa, uyu munsi ndi umumama. Ndabishimira Imana cyane. Amen. Sindi buvuge mu mwanya munini, ndavuga mu kanya gato, ariko ndavuga gukora gukomeye kw'Imana. Hari ijambo riri muri Psalm 23, aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo niwe mungere, uhoraho niwe mungere wacu. Umungeri amenya intama ze. Umungeri ni umenya ko intama irwaye. Umungeri ni umenya ko intama ishonje. Umungeri ni umenya ko intama yazimiye. Uhoraho naramubonye ambera umungeri. Yesu nashimwe cyane. Ndi umumama mfite umwana umwe wa 5 mois. Umwana wanjye afite amezi 5. Nagiye kubyara nk'uko uriya mama yabivuze, je nanjye nabyaye a 7 mois. Navuye muhira ngiye muri controle nk'uko bisanzwe, ngenda kuri centre de santé kwa kundi umuntu agenda agiye kwipimisha. Ndahageze barambwira ngo ntabwo turi bukwakira uyu munsi, kuko uyu munsi turakira abantu voka baba mama bagisama. Hama numva simbyumva, ndensista ndagenda negera umama arimo arakora, ndamubwira mama murashobora kumfasha ko ndi umuntu umwe, mukamfasha reba amaze kubyimba ibirenge, ni mumfashe kuko ndi umuntu umwe, hama ntahe muraba mukozi. Arambwira ngo madamu ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Ndangije ndavuga okay nta kundi reka ntahe. Ngiye gutaha ndavuga ngo reka ndabu umuganga kuri centre de santé bisanzwe, hama bampimire tension, hama numve uko bimeze nitahire. Mugeze imbere mpasanga umuntu w'umupapa. Uwo mupapa arambwira ngo akimbona abigira ko blague, arambwira ngo wagikobwa we bite. Ndamubwira nti ni sawa meze neza. Ngo uje kugira iki hano? Ndavuga kwa muganga nje kwivuza. Hama arambwira ngo ufite ikihe kibazo? Ndamubwira mbyimvye ibirenge kandi amavuriro yose maze kugenda bambwira ko biri normal. Nagomba mbaze bya serie biri normal. Nje kubaza kuko nzi ko maintes fois haba hakorera abantu b'abapapa abamama bakuze mu ma centre de santé. Hama uwo mupapa arambwira ngo reka tugire ama examen turebe, ngo hama nidusanga biri bizima sava, nidusanga atari bizima ubwo urakomeza kubaganga. Aransaba ama examen ndayatanga, ariko ntiyampimira tension. Ndamubwira nti murashobora kumfasha mukampimira tension? Arambwira ngo nta kibazo n'ubuntu. Ayipimye asanga mfite 166/111. Ntabwo sinarinzi ibyo ari byo, mbifata normal kuko numvaga nkomeye. Ku bantu b'abaganga barabyumva uburyo biri hejuru. Arambwira ngo ubu nyene madamu tugenda ku bitaro bikuru ubu nona, ndetse ntunarindire gukoresha ama examen tugenda. Sinapanitse, sinagize ubwoba, sinagize iki. Ndamubwira nti sawa reka ngende. Sohotse numva umutima umurambwiye wakwitahiye n'ubundi kumeze neza, ariko undi mutima urambwira namenye ikintu kimwe, ntukiri wenyine ubugendana na bebe, bikore kubera bebe. Ngenda kuri hopitali. Ngeze kuri hopitali Nyamata, ndahageze barambwira ngo madamu waje witeguye ibitaro? Ndababwira nti ntago niteguye ibitaro. Uri kumwe nande? Ndababwira nti ndi jenyine. Muri iyo minota nahamagaye umugabo wanjye, ahageze aramubwira bati monsieur mwiteguye ibitaro? Aratubwira ati ntago bishoboka, kugira ngo utahane uyu muntu nuko ubanza ukatwandikira ko umutahanye. Umugabo yarabyanditse areze, arabyandika arababwira ati nta kibazo ndamutahana. Yarangije kubandikira ntabona. Ndavuga nti ndumva ntameze neza. Baza gufata tension n'ubundi baza gupima, basanga meze nabi, icyo bita nabi. Biba ngombwa ko ninjira ibitaro. Maze kwinjira ibitaro bukeye
barambwira ngo madamu nta plaquette ugira, ariko bwakeye meze neza mu by'ukuri. Ndabwira nti plaquette nzizi mu modoka, baraseka. Ako ndabwira nti biri serieux, ye plaquette nzizi mu modoka, bati nta plaquette ufise. Barampima ibintu byinshi basanga ngo mfite ahubwo none ibibazo birenze ibyo nibaza, biba ngombwa ko bagira transfer yo bitaro bakandungika i Kanombe. Ngeze i Kanombe nasanze abaganga bahagaze mu muryango bavuga ngo ni wowe ntinijewe. Ninjije mu modoka nikuye muri ambulance, ariko bati ni ca hano Nyarugo. Njya muri ecography basanga umwana amaze gutamagarama 200 ahari. None ntangira kugira ubwoba, ntangira gupanika, barambwira ati ubu tout de suite ugiye kubyara. Ndabwira nti ntabwo bishoboka, ngiye kubyara, batugiye kubyara. Sinabyumva, nta kintu na kimwe naye narateguye, nta kintu na kimwe naye naragize iki. Barambwira bati ubu ugiye kubyara, wagize icyitwa bambwira ngo nagize icyitwa preeclampsia. Ndagenda barankuramo umubebe muri iryo joro nyine, nko muri 30 minutes bari bamaze kunkuramo umwana. Bamaze kunkuramo umubebe, ndagenda tension igumiri hejuru. Maze kugira bebe bamukuramo, umuganga arambwira tubabyaye umwana muzima ameze neza, ariko nyuma y'iminsi nk'itatu bebe ahita afatwa n'ikitwa ngo Klebsiella. Yari iyindi bayita gute, yari indwara ababebe barimo bararwara ku bitaro by'i Kanombe. Umwana araremba hahandi mbaza umuganga nti bebe ameze gute. Entre amaze 4 jours ntaramubona, ntabasha kubyuka aho ndyamye, ntabasha kuba nava aho ndi ngo ngende kumureba. Ngiye kumureba, hageze ko ngenda kumureba, ariho ibintu nari ndabizi mu mafilme, sinari bwabibone. Ariho ibintu mu maso, ku maguru, ahantu hose. Ikintu nakoze narasenze, maze gusenga sohotse, nagerageje kwikaruma mu maso y'abaganga, ariko sohotse ndarira mfata umugabo ndarira, ndabwira Imana, Mana ni kenshi wagiye umbwira kuzampa umwana muzima, ibi ni biki sindabyumva muri jewe, birantengera. Ariko ndimo ndabivuga uko ndi umuntu bazanye mu kagare, nanjye ubwanjye banzanye mu kagare sinshoboye. Ndagenda ndasenga, mbwira umugabo nti ibi bintu bimbwirire mama Nganzo, ndakeneye ko abarinzi ku nkike bakora akazi. Mama wanje nawe ndamubwira nti, baramubwira uko bimeze, nawe ari mu barinzi ku nkike, nawe abibwira mama Nganzo. Nibaza ko yahuriyeho n'ama message nk'igihumbi amubwira ikintu kimwe. Barasengera bebe, baransengera. Hanyuma 2 semaines nibwo nabashije guhaguruka, nibwo babashije gupima tension yanjye itangiye kuba buke, nibwo yari itangiye kuba neza. Namaze 3 semaines mu bitaro, ariko bebe yahamaze hafi 2 mois. Mara hafi 2 mois mu bitaro, none ntakitwa umurwayi, nitwa umurwaza wa bebe. Buri munsi bakambwira ngo menya ko umwana wawe ameze nabi madamu. Kubabaza bakambwira ngo bebe mubona gute, mubona bimeze gute. Bakambwira ngo madamu menya ko umwana wawe ameze nabi, umwana wawe ari mu ndembe. Uko bambwiye ngo ari mu ndembe, nkabwira ngo nimuhamagare mama Nganzo, nimubwire abarinzi ku nkike, nimubabwire ko bebe atameze neza, nimubabwire. Impamvu navugaga abarinzi ku nkike bene data, uko ariho navuga ngo niho hahagaze Imana cyangwa niho hahagaze gukira. Ariko nari nzi combien de fois twaraye amazamu, nari nzi combien de fois twiriwe dusengera abana. Ndi umukobwa nkagira igihe cyo kurira, ndibuka bavuga umwana wa Ivete, ndibuka tumusengera, ndibuka hariho uwo twasengeye yitwa Joshua, turamusengera bihebye bazi yuko apfuye, Imana iramukiza. Nsubije ubwenge inyuma nkibuka ko mu barinzi ku nkike bari kwizamu kubw'umwana wanje yitwa Irisa, nkavuga ngo nubwo biruko Irisa ategerezwa gukira, kuko ndabizi neza ko
hari abari kwizamu kubwe, ndabizi neza ko ategerezwa gukira. Iby'amaso yanyereka ntabwo umwana yagaraga nk'ushobora gukira. Aparama yari arembye pe, nashobora kugenda ngasanga ariko arava amaraso ahantu hose. Nkibaza iyi nebora ibi nibiki Imana, ibi nibiki? Ariko wambwiye kuzompa umwana muzima. Ikindi abarinzi ku nkike bari kwizamu, nkumva ndaremye, ndarema ndakomera, mbwira Imana nizeye kuzomukiza, nizeye kuzomukiza. Hama nyuma y'ukwezi n'iminsi barambwira bati bebe turabona ari baramera neza, tugiye kumukura muri NICU agende kw'indetabe. Baramutwara turagenda. Noneho wibaze kumara ukwezi kurenga utaraterura umwana wabyaye, wibaze icyo kintu, ugenda ukamurabira aharyamye udashobora kuba wamuterura ako gahinda. Ndagenda noneho baramumpa, barambwira ngo urashobora kumuterura, urashobora kumuheka, ntimushobora kubyumva. Mubyeyi wabyaye ukamara kubyara bakaguhereza umwana ukamushyira mu gituza, ushobora kubyumva nk'ibisanzwe. Wowe wabyaye ukimara kubyara bakamuguhereza ukaryamana nawe, ushobora kubyumva ibisanzwe. Ndashaka kubabwira ngo namushyize ku ibere haheze ukwezi n'iminsi 11. Uwo munsi bamumpaye naraturitse ndarira, ndavuga Mana merci, numva birandenze, numva ni nk'ikintu kidasanzwe kibaye ku buzima bwanjye. Ndashima Imana no shima Imana. Hanyuma nyuma y'ukwezi n'iminsi itari mike barambwira bati bebe ubu noneho urashobora kumutahana. Numvise ari ibintu bidasanzwe, ariko nyuma y'iminsi barambwira ati nyuma ya une semaine uzagaruka muri contrôle. Subiye muri contrôle barambwira bati bebe afite jaunisse 2, afite ngo iri toto na n'ibindi ntibuka uko babyita. Hama Mama Ganzo toujours nahamagaye Mama Ganzo, ndambwira Mama Ganzo nubwo twatashe ibintu birakomeye, bambwiye ngo bebe none afise ngo jaunisse. Mama Ganzo yanyishije ijambo rinkomeza, arambwira ngo humura, iyo niyo guhesha Imana icyubahiro, humura umwana ntacyo azaba. Nasubiye kwa muganga ubigira kabiri muri contrôle, n'ubundi barambwira bati iracyarimo. Ndavuga ntabwo nzasubirayo, nizeye Imana ikiza. Kwa muganga barambwira ngo iyo ndwara ni mbi cyane, ngo umwana nyuma y'iminsi mike ngo aba yamaze kugira ikibazo, ngo aba yamaze kugira gute. Uyu munsi le 31 umwana yakwije amezi 5. Sindasubira kwa muganga, bahora bamugirira amavaccine agashyuha, nkavuga ntubu noneho birahita bikomera. Ariko ndashima Imana imbere yanyu, ndashima ishobora byose. Umwana ni muzima kandi ndahamya ntakekeranye ko yamumpaye ntishobora kumurekura. Ni muzima, azakorera Imana, ni muzima, azavuga gukomera kw'Imana, azavuga imirimo Imana yakoze. Mwami Yesu abaho umugisha n'ukuri, kuko Imana yacu irakora. Yesu abaho umugisha.